Assalamualaikum tuğanlar. Muna Madidegi жатқан taksistler. Madiden bir maşını alıp çayınıp geldi gele. Bardık taksi жерine қар басып жатат. Muna бұл жағы нарықтан бері кіречі көрінбейді. Ағайлаңыздар туғандар, мына bir документ тура емес болып Madege düşüp buna 60 bin iştaraf 60 gün istayankada jat mına bugün 60. gün alçıp ketти азыр болбогон кичинекей bir документ үшін PTO лист үшін ошо PTO листтерди жакшылап толтуруп алыңыздарчы, суранчы сиздерден жөндөн ушундай иштарап деле отурбаңыздар. Анча армянский номерде машина бар кемдерде. Бул жагы наракка чейин. Бул жагы наракка чейин. Перекрыт кылып алып чыгып аткандар. Бардығы такси. Бардық такси. Біздің машина қайда жатат екен? Біздің машинаны табыш керек. Онан тұрады. Volkswagen 164 деген. Көріп қалдым. Екінші ратта екен. Көрдіңіздер. Mına maşına bugün 2 aydan beri жатат. Bugün 60 gün boldu. PTO lisenziyası dayar bolgan karach. PTO listi algan kechinde. Erте менен ошо PTO lisти толтургандан зеригип, өзүнүн жумушуна айдап жөнөгөндө ушул боюнча үйдөн чыкканда майды кармаган машинаны алып кеткен. Ошодон бери жатат. Мына 2 ай болду. Ушундай тугандар, PTO листке сак болуңуздар, документтерге сак болуңуздар. Мындай жөн машинаны алдырып коюп, иш жок калбаңыздар сиздер да. Мына таксинин бардыгы ушул жерде. Машинада эч кандай ток жок. Аккумулятор баш өлүп калыптыр, эми перекрут кылыш керек. Азыр барып перекрутка машина чакырышыбыз керек эми. Мадиге келсеңер, обязательно эми ала келиш керек. Перекрут ала келдим. Сөзсүз аккумуляторлор отуруп калыптыр, перекрут кылтабыз. Kuruşluk koyuyor beydattan lan çavuş kaldıracak. Bunu kayıyor da bu. Yok, karaceri olğanda dile koyuyor besirek toğun kalğanda. Koyardı. Koyuyor, Oldu, zınk oldu.